Teker me kumam amoto udede di rom kai tuni mano bede lago me kumam gallery en okelo ne wawelo tin bogo anyen oro yamo kede inyimu pinye no jamina dot sana ayai buden so eja kai to poyo neno wi amere me kumam gallery opoyo sana mano be so eja kai ti en molungo be mano Dutch mode won haso nyinge tota so oti winyo sana ero yamone wa dot sana so eja kai in nyingi ngai me igo kede ama nyinga mago kede lunga me Dutch mode yeah ding music so Dutch mode ding music obedo nyinga chiel yes ba mano be do ichalo tucha nying mene ne jo me pacho ongolo kede peni ichalo kuno ongolo pena kede nyimo longo me Dutch Bedmont Joakim nyimo ongolo kede pena ene do daga kodo ngolo Dutch ni kede Bedmont arriba chiera do kodo Dutch mode onya keto stage name Dutch mode okay do ronge mogo udo bino jo ingeo jo kede kopegi moro chepa ko udo tie mere kene yambe jaka ido nyingo kelo aso nying no lem kara tie jo achengi kele exactly yeah so okelo do bedo nyingi nyingo mokelo no nyingo anga bede jacket ame olubyo jamono mi bangin so nyingo kodo wo ko melo bobani okelo choko do macha chamo tie pipi ame ama tiyo kele miso mamere ame ti papula ni jo ngei be na Dutch Bedmont Joakim mano be sana koyo sana piria makin kele abedo lem ne ni wi amere kano ditie gweo ibadme music sana yomo ya sana ka bedo kele exactly so Dutch mode yama chalo kai wokie enatwai amo woki kamo longo be with the village with the village te kamo longo be adie parish mana tu yetemo to boy district me kalaki anyeni mano be sana ahodo dageno be indano me tetu abim odok tetu moro tetu ali achala na nyuto wa dano be kuno do wanja chie mano be sana so that mode yama jo atenendo wa mitungendo be wera di mini chekede esa ni nani atekede were ati wiyamu mere atekede were kan yes di kom kan go were kom kan go adek yo bedo kolabo yes dare obedo mera kena mejo kado maduma be personally atekede are amedwa nango kena personally are kena mema ka obedo mori bariba kire jo wota ingeo kome crew ba ding music so ka crew tie wodo go as a crew yeah so iko mwera re mini iko mwere kan mini wacho be are tie megi apili yes adek tie mano jo wocho bino ogangango ikonu ti mopila mere be sana yeah so where mege go dede ikoro jas mamaro titles where go first of all anage ogoch imwaka tutumia re kedo taru adek mwako kato udo bedi dwe ma adek udo taru adek da ena mage okede goch do wer na magege mage woto iningeo komedo industry kapo ni nyen lia yo so ibedo collabo udo whereby udo tieja day are auto to music sec yo to boy kan achielo do we smart boy achielo we top jana da fista so approaching jogo awudo gi apa yamne batieke de wer mona mami to bala timi do liange okageye so jogo ko yambe pe ko liame wa wer onene pon meko nyi yes then oko ribere kede jogo jarego ero ko tere studio lem gini tiyo yesek macho logo East Empire Records betetu ya to boy kan menyi to be wer mage go geri yo to boy actually iko were kango wera dek wokio to boy kan
Eba. Where studio molombe East Empire Records. Mano tinge tatalika. Eba. Yes. Then ako bino distant obor ingeo bedo tuni kede bedo chalo tuja distant oda. Bedo tu mene. Kampala tuni ngei man mora kama udi obor mora nogo. Yeah. Yeah, so ako bino ako nyikini kan ako udo producer nyen bala kita kuro do bor kidi. Be bor udo. So nice sana take the producer nyen ame wer moro be actually wer ade ko wer ade ma agay tucha. Achiel be Doluso. Doluso? Doluso. En wer na wer yamne jo jangele pesa udo yamne wado tuno. Doluso ena wado tuno. Wer ma gege. Ana ko ni alo wabe that would that go nyo. Otie ko tuno to the music industry. Mano de sana. Den mare mero ko do wete mono be emea manda ya wer kre leba teso ninge pa karo to boyo nyanya lu. Mojo nyanya lo alo. So amo wer na magege ka geo kre teso. Do na aduogo da wer kre kumambo. Eba. So dana ko tunokana ko timo wer timo lombe kelele. Atimo ibu dano tulisa nyeni lombe soni. Ya wada to baga kana. Then the new they released amete mako penyi long. Amo be haso. Mano do era ko mako penyi ren mara do medo. Piento tuno ada ngeno be ichuo nyinge that mod. Tie existing arabo ede ti du chengi. Eno bedo wer no me hazono. Wer no obedo wer mora me dikini jele mako udo social media ara wi amere. So poyo ki woto akodi hita chala man. Poyo sana. So ateker me kumam e jakait meke paklem ini winyi amere be that mod Joakim eni ati camera wa atieke de 1-on-1. So that mode Yama message nyo mini termino fans ni atene apoyo tatual bedo live we yamo message banga chwao buti jo dede ame winyo amete live iningeo bala one music industry obedo gi ame yot music obedo gi amenyo tek sana no mio to lubo momo tie jo goch mogo ge osek giko do mio mai sola oterwa sanga ngwe so do were tie bala udo itoro ge music esaba to work the production a meet where a meet because wala we support le work good pay so message manga mio ja winyo watiwe kwa bala wanja mo winyuru were wa bala simusu were mejo kuma pacho obedo kede support kai te kede gimora titidi de ngata moro kede kede lu show dan me pacho moro odi miera gimora titidi dinyo diame emedo kede amete de kede tamno woto nyo were yin ma then jomo bala promoters ida kai te promoter te winya yoko kanu kadi te kede dir moro kene ini bino di konyo ja do ma bala jo chungo wi biye goda bino ro do nyori nena bala kioto lugo mchane no reji aikani jakai moro adir no owero bem mene musheshe so yudo jakai no chenga mo de tekede lugo go kan kriketo wa ituno auto nena bala be paka na nyadongwa vice speaker obedo tie taebo bedo tie. So marodo adoko message ni budia ya pacho wada tucha ja dongo ebedo me gima ura me bala ida kai bedo tie I show me atin pacho iko se bedo kede moral me mino japada bedo kede keto shows kede wala support me shows kadi gide tie kede wan ken wa kena jogo cho riberen miro bedo ndio ngero bala be kawati oni eno tin bala pacha chiel miro nen bala tiru kede ria ko mi wa omon woto pacho wani yai to the level menyo nyamalo yes opoyo sana so janeno wa ni ruomo dedede jakai Joakim agot me pacho ikomi Dutch mode yaman wokun kede request arabo kwach di yai bad me mano support arabo ribere so iribere mere kitete yamo kede palaka ara dano me pacho agoch oiko show omieno support exactly
kadi kwanyo tutumia kany kadi tola chiel kada di binu ni namba o atot udo konye sana doko e konyo pi keto wera nye diki di binu alo mani ineno so mano udo mieda moral wala tin me pacho e ko bedo kuma mkonyai naka ayo joka kwa ya paka boom yeto i music lep road ka bocho lo che pakara inota wata physical edit ya lep no do music ene oto Kenya e oto Sudan e oto Nairobi e kalamo don ka de do liye dio ke de passport do ya support bala jo ateke de access TikTok, Facebook, WhatsApp ka goj moro yambo kwetenu konyanu imiano likes comments ara ke subscribing YouTube miye liye tero seconda miye supporting bala timo TikTok challenge yes samba kada no kito post ratio mere keto ida konye cha to ne menyo dano tiyo anyway adogo point budjo konyo amin wango cha Margarita ikaro me kedo show bana neno jo really gino rotating por me chunya por bedo don ngata moro ali udo kedere teko me udo data de udo chepa ki saviti chiel do eduo gede udo gino ko teme da mera biento mara tie kede jo udo te promoting ye pone ma advertising so mano udo konyo sana en gimo por ntime so Joakim yes sir sawa ine liangio ari pero mino ber ja teneno wa at least mi wa ber wer moro mera mini aro miyo waber sample we go berada gineno dwana tepa padma ngia ko ni berada yamo wal mor bera mi dwana do gineno actually were tutatuta yamo kede were tie kan amena jo lele te wi doni mo good news achira te bino kadi were kan katie tie bo wera betie loading amo logo be sente so iteyamo na obe tie kimora tetwa bobi sepula oteko keto enyanja atungulu onyala bisani odongdo just piduo na no do toke erino ingere cha wechara kana ndoto ya to so wetia ate bina waka 79 uno wetie hip hop R&B ija lete donyo ngone be sente ngeo ogape na ga pirete kipinka kai ni kere sente udo kwote so wero te bino apoyo support ndede ja supporting wa jame bino kede wa to banga bero ndede winyo bede na meda dodi adugo kidi yamo kede mewe atie kede wera ro kanda to somebody ndede pigidere ni bit ngeo kai bera go ndete wera vote lete ame lete kibe Cuando ver mi no ya na betiman tie idoluso tie kelele tie mea tie la surupukon tie haso so moro kele no beda na to nyono kara moro kele mi wa berdo haso viendo toto wa do tiunu haso so ene gerebe wana maro haso what hustling wana maro hustle. What hustling? Hustling is the best. What amaro? Hustle. What hustling? Hustling. What amaro? Hustle. What hustling? Hustle is the best. Kila siku yote sio Sunday, hakuna kitu ya bure kwa dunia hii. Tunafanyisa nguvu zetu kutafuta kitu ya kukula. Sasa wadugu zangu wasilale. Dunia hii sio rahisi. Kila kitu yote anaanza kwa ghetto. Halafu hustle ndio dawa zetu. Max G. Wasilale. T-Force. Wasilale. Dunia hii sio rahisi. Kama so when we hustle na rate mako penyewe ingine jo dene bere kale hustle paka ida hustle kadi ne timo gimoro do miere nen balabe miere moy gimoro ne sapati ngi timo cha hustle gimoro ari nyono pikipiki ari chate muongo ari timonyo so mi ana wokere we mano ber sana piento hustle kai hustling at least idok pacho da atinda neni e ko bedo kede face moro kalonoidi neni ko ya be engeo be le me pege moro ara widie moro kelo so Mr. Joakim that much bala na ngata teneno wade yambe wel me ote yamo hazo no kelele akeda pata patka
kami to udo dano no toro udo were ni were go machiel mere bala jo atichalo ing'eyo jateneno watot ti jati chalo ti jati town ti jati ator accessing social media ti jati katwero so kai bedi chalo bala singo Alaki Kano jabera bedo within Kalaki district itwero ta otubo ikano ti jaka itamolo ng'ombe pato ene bedo DJ en ko beti kona me Kalaki road kano kai ni yai yotubo town tedero yo Malaki just ya pande go kamo chati pege mungu itieke do kamo chati pege abilo wile pege ka jogo bime pege pimame so bo jogo pima di medo no chabere jwat negi music so gina ri konyo customer so kano yoto bude jaka pato pato tieke de wengo de ni tadi ko yana ni jaka mi awer mo lobe e jaka e Dutchmont ero kwa ni list ni ko yere mi to me na de da yakiti ba de jo at international bala jamar kome media ja anyira wate Saudi jati anyway beyond Uganda mano editoro udo wergo YouTube wergo YouTube TikTok register Facebook but mostly downloading YouTube and I may you got typing malakuno Dutchmont whereby spelling merete DACHMOT mano Dutchmont so kai typing malo tika wo ne search ko typing kane ko kelo ni nying no ini click kane ko were beti idi ko yero mera ni download then TikTok the same name Dutchmont, Facebook the same name Dutchmont, WhatsApp Dutchmont kadede Dutchmont ding music opoyo sana so kede bobo ingat neno wa o teke de peko ijo amito udo kono wer i YouTube de mito downloading ara kwanyo YouTube kelie simuni e pona yod mitwero kwanyo kede wer no tie application okongola do short be app mo tiyo kede me kwanyo werego eno bedo app anyinge vidmate kitie kede app anyinge vidmate udi aro tie ko searching nying ata me imito ara nying werno ara nying won werno ekuno so ekobino udo kane tie kede ton ka me toro downloading ya waka dili ude lol moro ye en gime uda mito ya monino kachepa kudo nyoko peto da chepa kui wili koto no ngeno ka mi toro udi ya kodi werego ateke me kuma mopo yunu ja te neno wa ka itunu ya dedede tempo kodo ko butu da yambe maro bedo wiyamere me kuma gallery ate kuano u ingati nena no ocheke de kuma gallery YouTube i TikTok ate teach kede Uncle Steven mano bedo nyinga ngoma tiyo kede i TikTok ete teach sana ikop amakere kede promoting kuma music mainly twatwal mere sing so kuma music and more timo promoting so ate kwano chuni kede kisani i subscribing I commenting kedi ko liking amano no udo itie mino project ni ara YouTube handle no ude ngere bujatot bieno kai liking ko commenting ko share mudo ero riamo ka dedede mano udi konyo pi mino kuma mnyare ngere sana kwa no